Контакт! Аккуратно! А? Beredar rekaman di media sosial menunjukkan momen tentara Ukraina diburu serangan mortir hingga amunisi Rusia. Mortir berjatuhan ke posisi tentara Ukraina sebelum masuk ke dalam gedung untuk berlindung. Namun bukannya selamat, di dalam bangunan tersebut ia masih diberondong peluru hingga berakhir teriak histeris. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Rabu 14 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina mengalami masa sulit. Dilaporkan bahwa video tersebut berasal dari dekat Kupiansk. Meski mencoba menyerang balik, namun upaya tentara Kiev gagal. Rusia mengklaim menang banyak dalam operasi ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Да откуда огонь был? Кто стрелял? Контакт! Аккуратно! Так, давай до вікна. До чої дирка біжи? До этой. Да ось, по прямой справа дирка. І дивись оттуда. Ва. Ти. А? Ти ту дирку крий. Да. Ти давай. Давай туди. До вікна. Двері. А? Роки 300. Хто? Вот, Контролюй двері. Давай. Ти до дверей бігом. Бежать? Да, двері контроль. Бігом. Тікай. А? Дивіться, щоб не пробігли сюди. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.